Hari paling bahagia. Perkawinan adat Aceh. Adat Aceh. Linto, weh dengar pun apa yang jor kau ni, Pak? Persiapan antar pengantin guys, tentu. Segera menyusul ya. Oma pergi nyai itik angsa. Kau enggak pergi? Buka. Kak tunggu kak tunggu. Ya, mami. Oh ya. Ya. Bere. Kak. Bantirin no. Pasukan Nintendo guys. Ya, anak-anak muda. Ya tu. Nintendo ngedepak je kali ya. Nintendo dia. Ha, buat pemain. Oh, mantap pemain tengah weh. Oke guys. Kita angkat semua barang-barang. Ini bawaan dari pengantin pria. Ija 7 namanya. Rumah sini balik jam dah kerja ni baju-baju kerja. Lelaki ni menawut. Lelaki ni menawut. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Oh, le bao dạo đi nòng lề à? Abang asai mula Bengahai bang Berperingat Allah
kalung handi langga palai akai urang dijerkeun ke ulama ada pinayang diheukeuh dia urang bai lubung asai mula bai lubung asai mula hai bang lentur ingat belihan dengan ulama meja uap ba'alama Ini nak ke? sahaja binasa menanti lakaukan ilang dau harap baik kita wacakan kita akan canahanjur Pradara jurka sejarah apakah madiyah mano berupa Iskandar muda berkutu majang tempat senang putra dia raja Iskandar muda berkutu